Salam əziz şagirdlər, 3-cü sinif ingiliscə dərsliyi Unit 5, 5-ci bölmə səhifə 42-ni izah edəcəm. Əziz şagirdlər, səhifə 42-ni izah edirəm. Unit 5, 5-ci bölmə, Lesson 1, 1-ci dərs. Listen, then echo. Biz öncə qulaq asırıq. Track 36. Vocabulary, 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 vocabulary. Elephant, elephant. Lion, lion. Hippo, hippo. Giraffe, giraffe. Crocodile, crocodile. Bat, bat. Sloth, sloth. Monkey, monkey. Vocabulary, vocabulary. Elephant, fil. Lion, şir. Hippo, begemot. Giraffe, zürafe. Crocodile, timsah. Bat, yarasa. Sloth, erincek meymunu. Monkey, meymun. Listen and the point. Bu ikinci tapşırıqda birinci dinləməyə qulaq asırıq. 37. Out in the jungle, looking at me. What can it be? What can it be? They don't have small eyes, I can see. They have big eyes, and they're looking at me. They're giraffes. Look and see. Out in the jungle, looking at me. What can it be? What can it be? It doesn't have small ears, I can see. It has big ears, and it's looking at me. It's an elephant. Look and see. Out in the jungle, looking at me. What can it be? What can it be? It doesn't have small teeth, I can see. It has big teeth, and it's looking at me. It's a lion. Look and see. Out in the jungle, looking at me. What can it be? What can it be? It doesn't have long legs, I can see. It has short legs, and it's looking at me. It's a hippo. Look and see. In the jungle, cəngəllikdə. Out in the jungle, looking at me. Cəngəllikdən mənə bax. Cəngəllikdən kənarda mənə bax. What can it be? Nə ola bilər? What can it be? Nə ola bilər?
It doesn't have small teeth. Onun balaca dişləri yoxdur. It has big teeth. Onun böyük dişləri vardır. It is a lion. O bir şirdir. It doesn't have long legs. Onun uzun ayaqları yoxdur. It has short legs. Onun uzun qılçaları yoxdur. It has short legs. Onun gödək qılçaları var. It is a hippo. It is a hippov. O begemotdur. Üçüncü tapşırıq. In the jungle, cəngəllikdə mahnı. They don't have small eyes. Onun balaca gözləri yox. Üçüncü tapşırıq. They don't have small eyes. Onun balaca gözləri. They don't have small eyes. Onların balaca gözləri yoxdur. They have big eyes. Onların böyük gözləri vardır. They are giraffe. Onlar zürafədir. It doesn't have small ears. Onun balaca qulaqları yoxdur. It has big ears. Onun böyük qulaqları vardır. It is an elephant. O bir fildir. Grammar check complete. Biz cümlələri tamamlayırıq. Birinci, they don't have small eyes. Onların balaca gözləri yoxdur. They have big eyes. Onların böyük gözləri vardır. It has big ears. Onun böyük qulaqları vardır. It don't have big teeth. Onun balaca dişləri var, böyük dişləri yoxdur. They have big eyes. Onların böyük gözləri vardır. It has big ears. Onun böyük qulaqları vardır. It has big teeth. Onun böyük dişləri vardır. It doesn't have long legs. Onun uzun qılçaları yoxdur. A giraffe has 4 legs. Bir zürafənin 4 ayağı var. It doesn't have 2 legs. Onun 2 qılçası yoxdur. Crocodile have big teeth. Crocodiles have big teeth. Timsahların böyük dişləri vardır. They don't have small teeth. Onların balaca dişləri yoxdur. Lesson 2. İkinci tapşırıq. Read and listen. Oxu və qulaq as. Look, are the African elephants? Bax, onlar Afrika filləridir. No, they are not. Xeyr, they are Asian elephants. Onlar Asiya filləridir. They have small ears. Onların böyük qulaqları vardır. African elephants have really big ears. Afrika fillərinin həqiqətən böyük qulaqları var. Wow, is a hippo fat? Wow, is a hippo fat? Is a hippo fat? Begemot köktür. Yes, James, it's slow. Yes, James, is it slow? Bəli, James. O tənbəldir, yavaşdır. Hippos have short legs. Onların balaca qılçaları var. But they are not slow. Lakin onlar yavaş deyirlər. They are fast. Onlar sürətlidir. İkinci tapşırıqda find and say, then listen and echo. Biz burada sözləri tapırıq. Fat and sing, kök və arıq. Fat and sin, kök və arıq. Big and small, böyük və balaca. Fast and slow, sürətli və yavaş.
Üçüncü tapşırıq. Listen again to Happy Camp. Xoşbəxt kampa yenidən qulaq asın. Baby crocodiles have lots of teeth. Are they big teeth? Bala timsahların çoxlu dişləri var. Onlar böyük dişlərdir. No, they are not. Xeyr. But big crocodiles have big teeth. Lakin böyük timsahların böyük dişləri var. Oh no, ola bilməz. Look at your photo, Alex. Şəklinə bax, Alex. Çəkdiyin şəklə bax, Alex. The giraffe doesn't have a head. Zürafənin başı yoxdur. Sorry, bağışla. Giraffes are very tall and thin. Zürafələr olduqca böyük və arıqdırlar. And they have long legs. Onların uzun qılçaları vardır. Grammar check, make up questions. Cümlələri qururuq. Is it? Deyim ki, tək isim olanda izlə, cəm isim olanda isə arla. Biz şəxs əvəzlikləri tək olarsa ona is, cəm olarsa ar veririk. Is it slow? Is it fat? Are they big? Are they African elephants? 5. Listen and check. Is it big? Yes. Is it small? No. O böyükdür. Bəli. O balacadır. Xeyr. Are they short? Onlar qısadır. Yes. Are they tall? No. Onlar hündürdür. Xeyr. Baby, körpə. Lots of. Çoxlu. Head, baş. Tall, uca. Thin, arıq. Long, uzun. Short, qısa. Make up, cümlə qurmaq. Question, sual. Lesson 3. Dərs 3. Birinci tapşırıq. Read and listen. Oxu və qulaq as. Dinləməyə qulaq asaq. 41. Kyle the crocodile. This is Mr. Nathan Ball. His ears are big, but his nose is small. He doesn't have a neck at all. Nathan has a crocodile. He's big, he's fat, and his name is Kyle. He has a really big white smile. Kyle has 2 eyes in his head. Are they big? Are they green? No, they aren't. They're small and red. And Kyle is too big for his bed. Kyle the crocodile likes to meet Zed the lion at the zoo. And then he likes to stop and eat a zigzag pizza as a treat. Children love the crocodile. They like to stop and chat. But parents are afraid of Kyle and run away from his big white smile. Kyle the crocodile. Kyle timsah. This is Mr. Nassan ball. Bu cənab Nassan topudur. His ears are big. Onun qulaqları böyükdür. But his nose is small. Lakin onun burnu balacadır. He doesn't have a neck at all. Onun heç boynu yoxdur. Əziz şagirdlər, bu birinci bənddə ball top deməkdir. Mr. cənab deməkdir. Ears qulaqlar. Ear bir qulaq. An ear bir qulaq deməkdir. Ears isə qulaqlar. Big böyük. Nose burun. Small balaca. Big ilə small sinonimdir. Neck isə boyun deməkdir. Nassan has a crocodile. He is big, he is fat. Nassanın bir timsahı var. O böyük, o köktür. Crocodile timsahdır. And his name is Kyle.
ve onun adı Kyle'dır. He has a really big white smile. Onun həqiqətən də böyük ağ təbəssümü vardır. Kyle has two eyes in his head. Kyle'ın başında iki gözləri var. Head baş, eyes gözlər deməkdir. Are they big? Onlar böyükdür. Are they green? Onlar yaşıldır. No, they are not. Xeyr, they are small and red. Onlar balaca ve kırmızıdır. And Kyle is too big for his bed. And Kyle is too big for his bed. Ve Kyle öz çarpayısı için oldukça büyüktür. Burada ears kulaklar, nose burun, neck boyun, eyes gözler, head baş. Bilmedim. Burada eyes gözler, head ise baş demektir. İkincisi, Kyle the crocodile likes to meet the lion at the zoo. Kyle timsah o parkta Zed şir ile görüşmeyi hoşlayır. At the zoo zooparkda demektir. Zooparkda həmişə ətlə işlənir. And then he likes to stop and eat a zigzag pizza as a treat. Və sonra o dayanmağı və əyri-üyrü pizzanı, dadlı pizzanı yeməyi xoşlayır. Zigzag, zigzag və yaxud da əyri-üyrü deməkdir. Children love the crocodile. Uşaqlar timsahı sevir. They like to stop and chat. Onlar dayanıb söhbət etməyi xoşlayır. But parents are afraid of Kyle. Lakin valideynlər Kyle'dan qorxur. And run away from his big white smile. Və onun böyük ağ təbəssümündən qaçır. Burada stop dayanmaq, chat söhbət etmək, like xoşlamaq, love sevmək, parents valideynlər, run qaçmaq, afraid of isə qorxmaq deməkdir. Choose who doesn't like Kyle. Kyle xoşlanmayan kimdir? Onu seçirik. Lion, not. Children, no. Mr. Nassan, no. Parents, valideynlər. Üçüncü şəkil olan valideynlər. Nose, burun. Neck, boyun. Smile, təbəssüm. White, ağ. Green, yaşıl. Red, qırmızı. Bed, çarpayı. At all, ümumiyyətlə, heç. To meet, görüşmək, rastlaşmaq. Zoo, zoopark. Stop, dayanmaq. Zigzag, zigzag, əyri-üyrü, ilanvari. Treat, ziyafət, dadlı təam. Children, uşaqlar. To chat, söhbət etmək. Parents, valideynlər. Afraid of, qorxmaq. Run away, qaçıb getmək, uzaqlaşmaq. Tapşırıq 4. Make and play, hazırla və oyna. Birinci, make an animal puzzle. Bir heyvan tapmacası puzzle hazırla. Əziz şagirdlər, burada puzzle'da zürafənin şəkli var və bu kiçik hissələrdən ibarət olan puzzle birləşdiririk. Play puzzle talk. Four legs. It is tall. Onun 4 qılçası var və o hündürdür. Is it big? O böyükdür. Is it a giraffe? O zürafədir. Əlbəttə ki, burada demək olar ki, yes, it is. Bəli, o zürafədir. Üçüncü, talk about the animals. Heyvanlar haqqında danış.
Dördüncü tapşırıq. Skills book. Bacarıqlar kitabı. They are for giraffes. 4 zürafə vardır. A bat doesn't have arms. Yarasanın qolları yoxdur.